Hey, hello everyone. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. La chaîne à Maman Lydie. Soyez les bienvenus. Nous allons faire notre shopping. On a salé les lots. Bye. Look at my hair, natural hair. My hair is natural hair. I think you like my hair. Is natural hair. Is that naturel? So bolingi bablo na chaka bobenga na laksabino bokepa ya nature nyota ateka ba produit naturel pona basuki. Eze bele misuni. Ta watinga bele misuni. OK, merci. All the food finished now. I have my paper. No potato, nothing here. I need to get some potato here. I was looking at potato moko. Neba some machinilo njani. Below Celia. What are all the food finish? Where's the sweet? Sweet potato. All the food finish. Na yako basa biloko awa. Biloko zo mona na te biloko sili. Basa biloko sili. On dit guerre nge banda bota biloko nge sili. Maman nanga yi. Biloko nge sili. Bon biloko nge sili na moriso. Biloko nge soto sili. Now basta biloko nge sili. I need to get some food and then most the food finish. Here, no bread. You're not here for the bread. No bread. That's the better one. You can buy your flour to make your own bread. Look, no bread here. No bread. I need to go to look where the flour is. There's not any bread here. No bread. Below is silly. Yeah, just one left. They leave. Never go to see one. It's going to pick up a moko for the sell on cake. Below silly. All finished. Below silly. All the food. Le comme vide. Ba café le au mona biloko rolia normal. Maman nanga farine tout yango ko lo batte. Chasse na zaki so 600 comme na zaki farine. Oh etika moko yana yango na yela ki teka moko. Lo na yo bakisa. Biloko bonenge liama. Ba mama. Ah so ils ont une saison mokoni. All the food finished, guys. All the food. The most. Here all the flour finish. Ba farine nyinshi tezake sili. Ba maki pesi je kwa besili. Ta oru maki da pa epasu ki Ba virus so coronavirus za makama. Coronavirus ndebeni oyo. Nzamba suna biso. Oyo se sili ba chontra compte ba tia. Et puis on compte. Puis la farine ba taka pe apesante sili. La farine c'est sili chance na zo kindam. La farine c'est sili. Kabiloko décoration na monétique alia.
La farine, c'est si. Eh, pour mapper si, donc, mapper pour ça la map on a eu moko. Faut ça la map on a eu moko. Pour map on a se fait si. Pour ça la map on a eu moko. Nous allons à bouteille ça qui a. Nous allons à bouteille. I guess that one. I like the bottle one. I think just one left. I have some 3 left here. I get the bottle one. Go ahead and see. As long as oh, you check this back. I'm gonna get just 3 this one. The button is easy. When you use it, it's easy. It's easy to use. I did show. I was shopping. It was yesterday, the day before. Today I need to get some again left. I need to look some flour all finish again. I need to get more. Or the body, you have anybody there. Donc na saki lobby shopping, les shopping. Na yota sugi moi ma pesate, ma farine zate. Chance de moi quelqu'un farine. Pendant ça ma pendant beaucoup. Na ba shop plus farine zate. La farine est comme du cambois. No flour. Farine c'est zate. Biloko na oya osala ba décoration ya wana. Mais farine nde. Eh, malade yo. Ezonga konza ngani suna. I need to get some sauce. Oh, the sauce finished. Look the sauce please. That's sound. Just my favorite once it is finished almost. Look now. Oh Jesus. I get some peas. Du petit pain ndambo wana. Na ba tomate ndambo. Ba tomate ya mweza na ndambo. Na ba tomate na ba ndambo. Tomate, some tomates here. Naenda bakisi, kuto bakisi. Medicine. I'm gonna get some pasta more. Look at the nappy place. You see the nappy place? Dans ce lingo sumana bilamba za preta bilamba. Bilamba ze tonje za na problème c'est botal a. Bilamba de tonje. Bilamba za problème te biloko ko lende li camp. If you want to buy clothes, it's a lot. You know, look at the clothes. Everywhere clothes. Look clothes. Go for the food. All gone. Oh, le tableau que bilamba chaussette ni se vandi. Da bilamba ola te tourni. Ha. Ba shapa ba cloya o ba teka bilamba ba etuli o. The place they're selling the clothes. Wow. No one buy the clothes, just food. Si go tana ina shopping mo le na back na ba sa block mususu. Mais farine ezate. Oui loyo tozo kango lobby. Lobby tozo ki ona Tesco. Oui le tozo na Tesco lobby. On a zo pona olamba o na Tesco zo komisa lobby ba tshela nini lobby le zate. Esili. Farine oyo mardi de o so ki lobby me kana ina zo ba farine o mo nazio. Nazio. Na na o bakisa eza combien farine? Yango eza so ki je crois bien eza 8 normalement na nyoso tout. Yeah. Eza presque 8. Nyoso tout. Na ke na kono bakisa mususu ezate. Na ke na olukabo ezate bandeko. Eh.
soko ke na shop moni farine oziongo tina ndako neti mapa ezate na ngana basa mapa na ndako po dani mana zoki mapa bana na poto asoba oke ni classe te ezala ndenge ata ngaku bata bana ba oke en classe te bana ade baliaka penza donc mawa biloko juste tuana tozoki ni mapa edimine na basa mapa boy mapa ezate na tika na komede paka mapa na kina kiki paka mapa boye donc e koma ke fona sala mapa na nga moko na Tesco mapa ezate na Maurice mapa ezate na Asda ezate makambo yo suka moi somo biloko ezali omona ba tomate ba nini neke na bakisi ba tomate na ngai awa ba nego ba tomate somo ba tomate ya tata ya fresh bozwa ngana bakina ya fresh na ya tomate normal na ya ba fresh na sangisi nyonso tukaka na sangisi nyonso na ya fresh nyonso tuna zwi neti ba ndembe boye na osombi boye na okata ngo na kati on a 20 na congélateur na 20 na congélateur na lama na zwi neti ba poiron na sombi apake ba poiron oyo ba paka ba poiron na sombi na kosala ngo nyacho na congélateur na bombi na congélateur to lia ndamu so na lama na lo na bimisi na lo na lama na bimisi donc yebite mukolo eko sila marambo oza saisonnière na sala mingi za kitoko wana pena monora moko na Tesco sili marambo yo o matungu na yesila basi matungulu dablo mona basi maki kuta ezate ka ona mona zana oyo makio na tika na oyo maki ezate na ozeto susu toke lobi tukoluka so maki yango temato bato lia to lia maki bele bato balinga maki ezate donc njamba sunga biso. This is my shopping when I went you see before here, you see video I put. I went to Morrison to buy the food. Most the food finish, and then I want to get more like flour. All flour finish. I get flour yesterday, but just this one because no bread. I went there to check if I have some no more bread. I'll buy some bread because my bread in the fridge just I think 3 left there. But I'll go there, no bread. You see I have this video I did. No bread. Oh, Jesus. God needs to help us. No bread. I bought some flour, oil, and then sugar, baking sugar, and then no more sugar. Some tomatoes, some stuff I bought here. I keep it bought. Someone put it in the place. Just I keep it bought. I have some rice and then semolina. Potato there. That potato. Oh, this is finished. I need to put it all there. The potato. And then I need to look at another bag of potato. All finished. Now ba pomme de terre needs to. Another bag now ezate. Na mike seed ka tozoki lobby na lambi mususu ya mweza wana tana zoki obe ka last one ya suka when I get there this back potato was the last one ka moko tana zwika bo esili lelo na keira bakito su mususu ezate mambo komi somo po biloko to somi oyo donc nane bana ba congé ko kokana ngote mais biloko na ba shop ezate neti mapa na depaka mapa yango etikala depaka mapa na bandamu bana balia kwatika ya ndamu yango na zaza nango awa siko ba mapa oyo niso te ezate donc soki nangala bakisa mususu mais soki esili mapa ezate awa soki esili donc mapa ezate ba miniki kaka na ilobi na oko somba ya poussière. No bread, just I have 4 bread left here and then some they already all eat that is already prepared and then 4 packet. That means you need to make your own bread at home because I don't know tomorrow. And then you don't need to go to outside every single day because the virus everywhere. Coronavirus everywhere. That means goods stay home. But if you need some shopping, you can go just quick back. The good
You need to stay home. But if you know you don't have food, you can go quick shopping. From now, just if you know, or like if you like all that bread finish, and then you go to the shop, no bread. That means make your own bread. It's easy. You can go to YouTube, the money recipe there and get a recipe. Okay, no, so mi farine na yo, ozi farine na yo, okay na YouTube. Ma recette ya map eze belle au luki aussi. Mikolo na recette ba recette map, mikos na recette ba redon, no ba recette map. Ba recette map na recette mikolo na ba biscuit na recette mikolo. Bo ba biscuit mususu le so kende boy. Oh so ma biscuit boy ko ke ozu malade no kuna. Donc ba farine ça c'est na boy. Donc ça va, mais ça va te ndem lo resi na ba shop boy ça va te parce que ba frontière na bango biloko msuto lia ke uta awate eza ya Angleterre e uta France, Belgique e uta omon Allemagne e uta bosko batna batu bakangi ba frontière na bango Canada do bakangi ba frontière kono ba viriso sikoyo so kono na viriso nzambi eniko boma batu coronavirus nge boma batu nzambe tosabela nzambe abatela biso nzambe abatela biso kaka ye mto abatela biso po biso moko tokokina biso nzambe kando abatela biso po oyo eza normal te bashopping tosomi shopping bashop tosomi boye ekosila nango kala te mais biloko na bashop eza te boza na mboma biloko eza te bozwi quand même oyo bokani bozo bozwi mais boza na biloko eza te boza na mbongo mais biloko eza te nzambe asunga po soki te passe oyo komi donc ovandi opuye otie biso nyonso tozali bakongolais totie bafamille nyonso baza na kisasa na maboko ya nzambe aprotéger Congo maladi wana esa ba efete ndenge esa ba dega ndenge esa ba dega te ndenge esala awawa po soki esali kuna biso na Congo passe ndenge batia bambo nango arranger bongo biso kuna na Congo bato bakufa koleka na Europe nzambe asunga aprotéger Congo na bizina bapays tovandi kotia na bapriere nzambe sunga protéger Angleterre. Oh mon, oza na France, ta France na maboka nzambe, oza wapi, ta na maboka nzambe, oza wana a protéger wana. Dege salami yo posa na kati. Anta tana maboka na biso monso ba ndekroso bazali fo otepeka na ba prière. Donc nzambe asunga biso kaka. Tanga wisi tanga pe na zui tanga wisi awa, tanga wisi ebe mingi te, na zui kama tanga wisi ndambo awa. Ezaki mingi te na zui ndambo awa, tanga wisi bien pe ba besa bien. Osali tanga wisi na lemon pona komela tout moment. Tangawis na lemon na maya moto yomela to maya moto na mungu mukie okotie na mungongo wana unikisa mungo bwaki babeso ede donc mo tangawisi yango ezangi mo ezanga te pembeni boluki mo ba citron mo ba vinaigre na kena monyo ngute ona na ngo esila mais ona koluka kuna na monyo vinaigre te mais na tangawisi ça va ba lemon ba mungu ezalima ya mota mungwa pona kosokola donc to bima libana fo tozala protéger po mutile komi mabe viriso epandani partout just nzambe abatela biso nzambe asunga biso just God asave biso po soki nzambe te to yebite just nanga tiki bino nanga partager na bino biloko na somi na ba ona baxi ndambu ya malili eza na congélateur ba biloko na so ba frite to lera ya malili na congélateur ba biloko ne oye kauka na somi na baxi bakisi yawa to nzamba asunga biso mambo esila po biloko to somi es dernièrement na somba ke sile bana so ba na congé
bana congé nde baliaka siko bana basala yale ko basala congé be jour ozonga te bozana mbonga bo biloko ezanza te na ba shop problème des angwana donc nzamba sunga mambo eleka na kimia virus longo on peut pas virus longo penza vraiment on zamina tiki bino merci na bino thank to everyone we need just pray God to protect us just the coronavirus need to go away batu bakufe bele many people die for that virus just you need to pray God to protect us. Okay, thank you so much. If you have your shop nearly your house, go to buy flour, you can make your own bread, biscuit, you make your cake, buy oil, something like that. You buy some tomatoes, you know, anything you can buy, you know. Because now when you go to you have your money, you go to the shop, but it's nothing there. All the food finish. Done. I mean, thank you so much for your supporting. Thank you for your like, for your comment. I love you guys. Merci na bande ko na soutenir na bino, na ba like na bino. Merci beaucoup na tiki na ngabino na partager na bino ka shopping na sida bakisi awa. Na site osa tout moment ici la blog na shop ici, bo mo na vidéo na site blog na shop ici. Ok, merci beaucoup. Bisous. Mouah, mouah.